Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. PTS Tillman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. Bom e feliz tarde na única aqui na localidade People Minded Media. Prometo-nos começar, prometo-nos que nós trabalhamos assim, e que invitamos na turma ponto de regra de casa. Lagamos para o telefone, ou que nós está assim, de bastel, nós temos por lá, salimos sobre o show da área. Agora sim, damas e caballeros, maior não membro da imprensa presente. Bom menina, é para a apresentação oficial de nós participantes na Miss Curaçao Holland 2022. Para nós de Aubrey America Musical Productions, está mais com o honor de ter moço presente no evento de AUE, que a ser organizado com o esforço mirando toda a medida na que agora aqui, na situação atual com o motivo de Covid-19. Para maneira sempre, nós como o bom de Curaçao, queda positivo, e mira para nós sair sempre para adiante para enfrentar qualquer situação que pode apresentar. Nós que também bom menina, nós finaliza o semestre, nós Miss Top of the World Plus Size 2020, nós temos um reconhecimento na G, e mais aqui nós temos também, nós Miss Universo também, nós lo que reconhecer. Nós como organização que agradecemos Senior Partner e Junior Partners, não? Então, assim, o programa aqui possível. Nos senior partners na Ella Clinics, Damaris Hair and Beauty Studio, Stichting Renewed, Stichting Dia di Tula, Kaya Swimwear, Plus and Min Administratie Kantoor, AutoCity Curaçao, e nos junior partner na X-Squeeze Beauty by Anastasia, Eduardo Lara Acosta Photography, and PTR Beauty and Makeup. Me agradecer também é docente que a guia e dama na ajuda no processo de preparação. Esse aqui não é Victor da Costa, ou Victor da Silva, me devo dizer, sorry, para Falcmasi, Victor da Silva, Vani Roy, Tamara Nivila, Jordan Peters e Sarah Anderson. Dank especial também trabalha na Sutil Science e Richmar Coffee para a localidade de People Minded Media que ainda não está a tarde. Nós agradecemos o tour para a confiança e se tem mais empresário, porque une no grande evento aqui para elevar e realçar nossa unidade de Curaçao, vivendo aqui na Holanda, não está sempre bom menino, para sobre a maneira é dicha da visa, união, taz e força. Lá nós vamos começar o programa de aula com a pessoa que junto com um time está organizando o evento aqui. E tinha 2 anos da viva aqui na Holanda e sua paixão da beleza. E tem 35 anos da exercer essa aqui e também 104 corona internacional, arriba seu nome. Homem crítico e com pensamento profissional. Vamos receber com forte aplauso diretor de AANTP, senhor Aubrey America. Bom dia, passado, toma asiento. Great. Bom menina, bom show, great. Sim, tem uma palavra, Aubrey, bota 30 e me digo que sabe com elevar, com great, com duche, que gosta assim, de capa. Seguro. Bom tarde, não estou presente.
Me estou super contento com grupo basta selecionar e maior não super ansioso para mirar na Yumuena sentar aqui dentro. Me sponsor na minha na de confiança beleza na internacional nos bom universal dus para mim tá para sentir o adoro me promete show na rua Aqui na Holanda. depois de Covid. Pero essa ainda visa promete, essa ainda visa nada para o Brasil botar papel de 104 corona internacional que a minha gente trajetória ainda para Se 35 anos de experiência, eu comecei a fazer comida som aí. Abri, não é, não trabalho com mais, pero lo que tu avisa, ei, nós não tá mirando. Sim. Não, vou pensar. Vou também meio de muito young, vou manter a comissão também. Misa tu coisa, tá pensando lá e Que me diz nós também, 35 anos, me tá considerar, me suena hobby crítico, mas não me está visa. Me gusta quando I'm punches of the E, de vez em quando tem um problema que se também, pero da me mandreche na te uende com não talaga me cai nunca, está na pessoa e babo me da comida crescer para me na Holanda com a sarang, com tu me com a follow me masha. Tico com me mester sarang, então me dá sumamente contento. Me dá querer nosso start bom, me dá querer a maneira com nosso start também com mistura só Holland, tá enaltecer nos próprios gente na, que nos próprios judicados só na, com me dá querer nos fora se tu pos se nos que bom. Great. Obviamente, o pai pergunta, aqui, mas é que a mim, me disse agora, uma mira, me disse, quase que pergunta aqui, e ele na casa também, com build who of what. Ok. Me pergunta na botar, que a motivava para fazer esse certamen aqui e como? Legal, baby, sabe assim aqui, me dá para ter outros planos, na abril que passa, uma perda minha vela, então, no momento que eu vim para a Holanda, eigenlijk me cai hopi depressivo, door de supervida. Então, para sentar uma noite, a mim também me inspira hopi. Gosto de comer, vou arrasar o nome, pero para começar na etapa nova de bebida, que só para beber hopi aí na pessoa, e agora que vai cambiar para a Holanda, pode começar com a própria origem. Ante nanang emiskiro sa walang tasali. Kami dosene ko mayama at nan sinta tamara ni wala imayama fani hoy o ta dos stichting nan kumaskohe patra junto comigo paso mamita quiere como organizador sempre may ba elema anto sarang ko bisabo tambe no inka boy de nada que no posia algo foi je. Exatamente. Se não posia algo foi je é não tão posto válido, só uma bota perdendo o tempo. Então, ora na riparako aqui na Holanda, hopi hobem, nossa nang raiz, nossa quanto cos a start, so hindi nang nanse aqui na, pero nanta di maior na Yugoslav, of hindi namin fei chiquito na perde contato, então mi tabi sa hopi bial nota falta di maior so, pero ita falta de hoben também com interesse que me senti pensar de onde tá bini, então para somente diz que tu nem vai sobre lá na beach se tu reconhece, pero você quer tá tula, você quer tá para jantar pata, você na uma tal lanta isso aqui da caminho, então então assim é importante você console, tá uma isla hobi bonita, pero lamentavelmente gente tá assim, lo qual não quer, então isla hobi biar tá tambaliar. Anto você aqui eu sempre não pensa, óbvio, se ele quer estar aí na boa contribuição, por solta perla. Seguro. Anto simplesmente tem stuff frigorífico. Se vai dizer não suple, é da primeira great. Sim. Mas eu vou solta perla de como as coisas para vir Holanda e como é sentido aqui. Você me está sentindo hopi bom, me não está ganhando, me está sentindo hopi bom. Deixa eu olhar que você me está sentindo bem. Pero me está sentindo hopi bom, pero aí é muito ainda na pessoa que vai começar a competir com mim mesmo. Ok. Já a pessoa não estava dando emoção, já não tinha teatro, já como organizar evento de beleza, ela vira algo, então sempre uma pensa grande, então niwela de amanança ela bisami, me está supromiendo, então sempre sabe inspiração que agora ela falece. Que nunca não avisami, não avisami que ora é palavra na dicha ela começa a conta. Ela vira a cara, ela exame, ela comigo, minha mama está contando, minha eita aqui também tem no mundo com 2 mãos. Então, pero não avisami que está depois morto.
Kijk, esse é nossa papel, ora de profecia para o outro cumprir. Yes. Então, Ah, no momento ela falece, mas por mim, uma bingulanda, estava estranho, ou seja, me vê nossa celebração aí. A mim também, a mim me dá assim, para mim, um dia de trabalho normal, tá? Então, me vê não está certo, pero, vem no 29, ora, uma vez que me está vai, que no 29 anos, como a vez que me está vai, Holanda, e de me quer celebrar, me Aya, Wow. mas é estranho. Então, eu comecei a perguntar à minha família, na ponta, o que está passando? So, ela não sabe celebrações. Sim. Então, me digo, minha prima, não sabe, mas, por favor, não assim, me nervioso sobre o trabalho. Então, me está leu de dia, que me andi, é um erro importante da minha vida. Então, para pegar o meu, ela é um erro importante da minha vida. Então, mas celebrar com ele, quando eu recebi, não, para uma bini Holanda, ela se xing aya. Para uma buyback, se caché. Ora mabaiback sa kache anto push para nasi sushi kung ay hindi ko na bin back sa kabo para mabole buyback para na kwaso tama nating COVID there's la touch an net anto era Pero si hopi great mo para pasature temporada en que vida sí anto la guardami casi como está viajando net e già lungo mi da viaja e già web mi da viaja la paese e già lungo anto Osa, etapa ta maneira, me aguardava bini, mas me vai. Well, então, eta na paz, abo também tá tranquilo. Se agora que me nota ganhamos, mas resignar como rende, todo dia de novo, então, não é que tá custa su Bible, de custo. Sem aya, é lesse su Bible com lupa. Wow. Dus, é hobby religioso. Então, ela passe over, talvez se me tá querer hobby, den, wapa sempre gente respetável pelo qual votar. Wapa gente mira valor de bo. Então, esse te costa como está papel todo dia, o jovem não, porque uma hora me mira o qual está passando agora aqui, e me te conta um tanque na é maior na confiança na chete e um não por mim, não por mira e não por mira também como está hobby perfeito. Não precisa me dar que Deus continue. Mas não botar hobby perfeito, tá marca na papel como tem via, vai alimenta, tu sabe dar que Deus continue. Essa pessoa me dá hobby, me dá mira é coisa completamente outra, é da criança, o qual sai eficaz, mas sai bom. Exatamente. Então, agora e não é logra, então me dá mira hobby desorientação de hobby não agora aqui, então beleza é uma plataforma é uma plataforma para poder dama mais seguro, então logo momento não só dama que precisa ali dentro de banho riba stage para significar que não tem vergonha nunca de mês você não está mal interpretado traje de banho roupa de um certame é segurança que você ali com ele pode dentro qualquer cantor qualquer reunião logo momento não até se te costuma que me queda para pensar roupa great prometo não sei que me quero dar um cumprimento mas uma vez mira quando tem na de cheio anya de bomar de bovela e ela que legacia e papo Sigo, me agradeci Deus todo dia, me dá roupa agradecido. Então, um é que significa roupa para mim. E agora que hasta convencer minha mãe para vir na Holanda, Deus. Eu estou super contente. Me diga última pergunta para um contexto cortico, temos possível, show de verdade. 104 Corona Internacional. O que está o próximo reto profissional? Bom, Yami, que pico 19 mais, 20 mais, vamos dizer, uma coleção de 125, tão bonita, então me dá combinar, me não quer lubida com a sol, porque para tudo coisa que passa na console, agora para tratar de mídia que vou falar sempre para alles nog wat, gente que não está contente com o gente que está contente com sempre é um mídia de emoção. Pero me ta quer que nós também assim é trabalho na Holanda, também é lema bisa we make it happen. Yes. Então, bom, me ta quer dar com o Kosovo, somos uma organização na Kosovo, tá se vidrar, me um time na Kosovo, me ta quer nós também logo até caminhar com nós por. Pero a me ta quer de relevo também. Camina a mi stop, mas dia outro, sim, mas dia outro para nós trabalhar mesmo um bom a me ta ciele. Então, é perfeito, não tá para está perfeito, pero no momento que ele está ali su casa, então ele tem carte que também vai com show de bom, então respeito etapa boa trabalho. Então ele vai ter que dedicar tempo e ser crítico para entregar qualidade. Exatamente, me está completamente de acordo com você. Me que agradecido. Mas já contento também na Tamara que vai entregar-nos
MC de lujo. Tapo me había trabalhando com ele, me estou super contento com a dama aqui. Danke. Danke, Aubrey. Então, de uma maneira bem buena, tá pensando, larga danke para depois. Seguro, seguro. Depois passa, a pior botar ela. Ah, well, bom. Pero, great. Danke para você sentar e conversar um rato conosco, Aubrey. Damas e cavalheiros, Aubrey América. Depois que nós a conversar com o Aubrey América, nós estamos seguindo a apresentação oficial de los participantes, né? Para o título de Miss Curaçao Holland 2022. Nós que participamos na bolsa com a participante número 7, senhorita Tainis Reisdijk, le no cortei presente por motivo de luto e se a público iniciará viajar para Porto. Bom, nós está quedando com em mente, sim, senhorita Tainis Reisdijk. A nós reconhece o ganador e o primeiro prêmio para Miss Curaçao Holland Press 2022. O prêmio aqui, lo ser escolher para os membros da imprensa e fotógrafo na pelo tomar decisão aqui. Lá que nós vamos ser conhecidos por a primeira pessoa é Hans Lachman, conhecido fotógrafo de certamen aqui na Holanda. Carlton Manuel, de Dynasty Multimedia. Aisha Banga, de Locomania.com. Bombini. Chris Meulens, conhecido fotógrafo de Curaçao aqui na Holanda. Bombini Chris. Red Wijngaarden, de RTV Chile. Rita da Silva, de programa Pica Pica Curita. Bombini Rita. Nós participantes não vai fazer uma caminhada oficial e depois me vai conversar com a vacina você conhecer também que assim mais. Na final da apresentação você pode mirar na por 6 juntos. Depois da apresentação, cada fotógrafo por saca portrait e conversar com ela. Então, assim nós estamos ganhando a decisão unânime. Quem também é ganador do primeiro prêmio de certamen Miss Curaçao Holland 2022. Awe, nós participantes na Andalucía peinado na de Damares Hair Studio, no salão oficial para o certamen de Miss Curaçao Holland 2022. O maquillaje, da guardo assim para os maquilladores, pode viajar diretamente fora de Aruba, Mr. Pierson Tillman. O maquillaje, da guardo acompanhar para bonita lashes de Exquise Lashes by Anastasia. Agora me estavam invitamos, não, pero o problema não invitamos, que se me queda dice reconhecer que nós Miss Universe Curaçao também hace sua entrada e me queda dice reconhecer e pensamos que a senhorita Alexandra Atalita também está presente e ele apresenta a AUE, ele está presente para a AUE entregar a cinta na ganador de Miss Press 2022. Senhora Atalita, nos está chamando senhorita. A Thalita nos está chamando Bombini. Van a recibir los participantes, ¿no? Y me llama inmediatamente. Participante número 1, señorita Sabina Sleper. ¡Eso! Sabina Sleper, de 26 años de edad. Su hermana Abaya, Alessia Putti, y su aspiración también a un entrepreneur del mundo de moda y adquirir su propia línea de paña. Sabine Sleper. Bom, ministra Sabine. E o microfone? Great. Great que você vem e het ziet er fantastisch uit. Alsjeblieft. Sabine, me também assim um par de perguntas cortico e nós tivemos conversação assim com o outro. Já assim é fotógrafo e é membro da Librado Tour por ser conhecido Hugo. Bom, a pergunta não comitim, uma pergunta que o figura mamirado me diz que é assim, é pergunta aqui. É pergunta aqui tá, quão importante você considerar a aparência e de como? A aparência na mente está é para mim vistas, é para mim look, olha no wakpo, hey, está aqui pessoa. Então é importante para me que toch juist impress, me que a first impression que é bom. Dus eigenlijk zorg para mim cabelo bom, make-up gewoon, como de vestir, dus me que echt straal, a pessoa mira com hey, muito bom para se apresentar.
Okay, entonces se puede considerar, zeg maar, manera na tabi sa English, there's no second chance to make a first impression. Yeah, first impression is everything. Yeah. Oh, okay. Então, vou acorda anedota com biabo hasi first bad impression. No come da corda, porta na date, pero na algo outro. Pero na hora que algo profissional, sempre professor para mim tá profissional, anto gewoon impress. First thing that I say, dus als ik sempre met de echte, een dikke profissioneel die baan aan, dus als ik sempre met de bom presentatie. Então, me tem pergunta também mais cortico. Vou avisar nós que tem a própria linha de panha. Que como você compreende pode dizer? Porque tem diferente linha de panha, Klopt, de panha. Dus ik heb een eigen brand, laat me zien, ik heb mijn nummer. En dan zelf is van, mijn nummer is Sabine Marie. En dan vind ik eigenlijk dat dit is COA. En dan hoor je dat kan komen, niet panha eigenlijk. Dus gewoon, like, oh wak, het is Sabine Marie. Dus dat is echt eigenlijk gewoon, dat een dream eigenlijk. Okay. Então, vamos começar a escrever, acaba com a dream without writing. Very young, waarom dat ik bedoel, we wishes na de dreams na ko, is dat niet keer? Geweldig. En dan dus de gewone kerenimes, en dan die beloofde kreeg, dus dit is echt eigenlijk goed. Dushi. Então, para ter para nós clausurar, panha não como que vai ter uma linha de jeito. Que como te imaginar, het sportkleren, het panha de casamento, het que Ja, ik pensa eigenlijk gewoon ready to wear, al cultura de vesti, al também que tem of sabe para artista na me echt maneira sai echt chinês na para beginnen na iPhone, pero mas tanto para gewoon ready to wear, dus gewoon bijna niet tour dia, cultura de vesti, tour size, maakt niet uit qua size per dag gewoon. Ok, que melhor aqui lá tu nos mira algo para ser de review que chama SS Fashion, nós temos que pensar, nós a mira é dama aqui, Ja, klopt. Sabia muito agradecido para e contesta, hope great e nós também outra tirada. Dank je. De nada. Tremendo dama. Nós passamos agora para participante número 2. E participante número 2, o nome da senhorita Jamie Minguel. Jamie fica de 18 anos. Baila e hace fitness. James aspiración a ser una dama independiente después de terminar su estudio como maatschappelijkwerker y es que para para ayudar a todo joven un nomad de wordo lúbida. Jamie Minguel. Bom dia, Jamie. Colocando o microfone. Sentado confortável para nos conversar um rato assim aqui. Bom tarde, Jamie. Jamie, botando aquela bonita. Aqui, tremendo. Não está lá por nervio lá, com sombra. Não tem mistério. Bom, Jamie, me deu uma pergunta para você e vou perguntar ele o seguinte. Como está dele com não como contesta? Ik zie het zelf als een les. Ja. Zoals zeg maar, als mensen zeggen tegen mij van nee, dan weet ik van oké, er is een reden waarom ze nee tegen mij zeggen. Ja. Ik ga dan meestal ook vragen waarom ze nee zeggen. En wat ik daarmee doe, dat hangt er vanaf wat het antwoord is. Oké. En als het iets is wat je heel graag hebt gewild en je bent ervan bijna overtuigd dat het ja zou zijn, maar men zegt op het laatste moment zegt men nee. Ja, ik ga dan toch luisteren naar de nee. Er moet een reden zijn waarom het nee is. Oké. En in het dagelijkse leven, wat betekent voor jou beauty? Beauty is voor mij mezelf. Ik noem mezelf altijd een natural beauty. Wauw. Ik ga meestal gewoon nog zonder make-up, gewoon lekker fris naar school. Ja. Het laat mij zien wat voor vrouw ik wil zijn, wie ik ben als persoon en wat ik voor het leven wil staan. En wat voor vrouw wil jij zijn? Ik wil een independent woman worden natuurlijk. Ik wil een sterke vrouw worden en een goede voorbeeld zijn voor jonge meisjes. Ja. Omdat ik zelf ook niet altijd heel erg zelfverzekerd was. En nu ben ik wel gewoon in progress en dan wil ik gewoon andere jonge meisjes inspireren door no matter what, het kan altijd. Oké. En je zegt bijvoorbeeld independent woman. Ik ben alleen nieuwsgierig. Independent, straks ben je getrouwd, je hebt kinderen. Waar past het independent? Of hoe wil je dat eigenlijk omschrijven? Wat ik bedoel met independent
is meer gewoon dat ik mijn diploma heb gehaald. Ja. Dat ik mijn werk heb. Mhm. Dat ik gewoon onder mijn eigen geld heb. Ja. En ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk dat je Ja. compleet bent. Ja. Het is niet dan nodig dat iemand anders bij jou Nee, komt. gewoon echt voor mezelf. Geweldig. Ja. Geweldig. Meisje, ik vind jullie heel vaak antwoorden. Geweldig. Jamie, ik wil jou bedanken voor jouw antwoorden. Dank u wel. We gaan meteen door naar participante numero 3, señorita Margena Apostel. Margena. Margena tiene 23 años de edad. Su hobby es bailar, es una les de baile. Margena também está buscando show e saca potret. Margena sua aspiração para trazer seu hobby e trabalho social junto para acima de uma les na emocional com limitação mental. Margena Aposta. Bom, mini Margena. Dankjewel. Whatever happens, the show must go on. Precies, dat past ook een beetje bij mezelf, hè? Dus dat. Het zegt gewoon meer van jou, de hoe je omgaat met tegenslagen in het leven. Geweldig. Heb je heel mooi, heb je heel goed gedaan. Margena, voor jou heb ik ook een vraag. Heb je het liever in het Nederlands of in het Voor papier? mij maakt het niet uit. Ok, nós trabalhamos como dor no papiamento, mas sobre nós está pondo na divorção. Dus, E pergunta tá, Kiko lo tabo contribuição na comunidade se bom mister pela corona? ga ik hem toch in het Nederlands beantwoorden? Dat mag. Nou, dat zou zijn dat ik gewoon, kijk, ik wil gewoon sowieso dat iedereen zich lekker in zijn vel voelt. Dus ik vind dat dan iedereen gehoord moet worden. Sim. En ik zou dan een manier zoeken of vinden om dat mogelijk te maken. Mhm. Ja. Oké, dus dat is de manier waarop je dat zou gaan doen. Ja. Je wilt lesgeven aan kinderen met lichte beperking of mentale beperking. Wat heeft jou daarop gebracht? Is dat door iemand die je kent of hoe ben je op dat idee gekomen dat je dat wilt gaan doen? Oké, nou sowieso, dansen is gewoon mijn hobby, mijn passie, dat ben ik gewoon. Ja. Alleen, vroeger heb ik nooit gezegd ik wil een eigen dansschool of danseres worden. Ja. Ik wou echt social work gaan doen. Mhm. En dat is dus met kinderen met een beperking waar ik nou mee werk. Mhm. Dus op een gegeven moment kwam ik in het vak terecht. Ja. En heb ik gemerkt dat beweging en muziek een hele goede werking heeft Ja. op kinderen met een beperking, licht of zwaar. Mhm. Dus die combinatie vond ik heel speciaal. En ik vond het eigenlijk wel iets nieuws Ja. wat je dan op de markt brengt Ja. door met de kinderen te gaan dansen. Geweldig. En mag ik dan vragen, wat voor dans doen jullie het liefst? Afro. Oh, Ja, oké. Ik wou net alleen zeggen. maar afro. Ja. Oké, alleen maar afro. Oh, geweldig. Dat vind ik heel erg leuk. Misschien kan ik ook inschrijven of Ja, zo? zeker. Of, Je bent welkom. Je bent welkom. nou begin ik al bijna te denken dat je ons een pasje wilde gaan leren. Hè? Bijna wel met één schoen, hè? Met één schoen. Je doet het fantastisch, Margena. Je doet het echt fantastisch. Ik zou het jou niet na kunnen doen. Maar het was hartstikke leuk om even met jou in gesprek te gaan. Heel fijn. Ik dank jou, wel. Margena. Dank u. Dank je wel. Dames en heren, Margena Apostel. Nos trabalha diretamente para passar para o siguiente participante, a participante número 4. Seu nome é a senhorita Tainusha Mogen. Tainusha diz hobby da landa e pinta. Sua inspiração é sua mama de criança. Tainusha Mogen. Vamos met je microfoon aan de stoel. Hoe meni? Greg botar met Tanisha, para botar met uma pergunta, uma skibri alvast. Ando pergunta aqui, tá visa assim aqui.
Kiko a motivado para participar. Mi mes motiva mi mes, pues me fui chiquito, y quería ir a un modelo. Antes me gusta modelar, show, saca para atrás. No hay chance, bueno, ahí vem. Ok. Então, quem está isso está motivado mais? Se você começa a motivar mais, para você ter achterban, para trás, quem está motivado mais? Madrinha. Boa madrina. Então, na minha assim, wild guess, boa madrina tá boa mama de criança também? Ja. Ok, mas o papai vista você, boa inspiração tá boa mama de criança. Como ela inspirava para tá ele tá algo? Como ela inspirava? Also, wieder oder umgecha, wo wir insibili mi mes, sempre bisa ang dali at umgecha, pues bu mes ta sibili mi mes. Não aganha. Então, aí para o que tu dia de novo te queda motivar, me queda bisa mi cuore. Ok, great. Pero ok, você me sabe botar vai pé. Que coisa é específico? Que específico botar vai pé? Mi que mira mi mes, mas leu, Yes. quero que me também. Botar vai no rio. Eu não vi isso. Amém. Esse é muito bom contesta. Me tem uma pergunta mais chiquita assim na Cuba. Como eu vou descrever alegria? Alegria. Pois você tem obrigado, nós temos diferentes palavras, nós estamos usando de outro. Você tem gosto e você tem alegria. Você tem que estar sempre alegre ou você tem que ter sempre gosto? Alegre. Eu vou ver o dia vai mal, eu vou ver algo. Eu vou lá me sabe que alegre, mudar, Ok. Quindi lo che Cuba bisa amita, per mi dire recapitular, ta Cuba tu mene Cuba timbo gosto e sempre tu alegre. Se un posto passa vai mal, ou que passa vai bom, ou que dá Cuba gosto, ou que dá que alegria. Me di mal di agradecido, por arriba e conversação de Cuba, tremendo. Danke, Tanyusha Monken. Dames en heren, Tanyusha Monken. Geweldig. Não sei se emissora, vamos participante número 5, senhorita Engenie Rederstad. Engenie Rederstad in cultura e identidade. Isso é dinâmico esporte, isso inspiração, está sucata. Engenie Rederstad. Bombi Engenie Greco, botar tem aqui junto conosco e para botar me tem uma pergunta e a pergunta tá que você está ambicionando para o futuro? Mijn ambitie van futuro om een grote trouw, ja. Ik ga toch in het Nederlands. Je mag. Oké, ik heb een hele grote visie. Nou ja, ik zie mezelf, zeg maar, als een mooie dame. En zeg maar, ik wil heel veel mensen ook heel veel dingen leren en al die dingen. Dus ja, dat een beetje. Het is meer van mezelf. En mezelf meer heel veel mensen gewoon inspireren. Ja. En ja, dat een beetje. En op wat voor gebied wil je de mensen het meest inspireren? Wat is hetgeen wat jou het meest inspireert, waarmee je dan andere mensen mee wilt inspireren? Om zelfverzekerd te zijn. Oké. Ja, om zelfverzekerd te zijn. Ook al is er wat, ik weet niet, misschien heb je wat die jij niet leuk vindt aan je lichaam, moet je toch laten zien. En hoe wil je dat dan precies doen? Is dat door middel van een cursus? Is dat door middel van een coaching? Hoe wil je dat dan precies doen? Ik vind het meer een coaching. Oké. Ja, ik vind het meer een coaching van dat je mensen kan laten zien dat ze lekker in hun vel kunnen zitten. Dat een beetje. Oké, geweldig. En dan heb je ons ook verteld dat je sport doet. En Ja, jouw inderdaad. inspiratie, dat is jouw tante. Ja, Dan wil ik inderdaad. weten, wat voor sport doe jij en op wat voor niveau? Nou, om eerlijk te zijn, ik doe zwemmen. Maar ik heb ook een diploma daarvan. Dat is A. Ja. Ik ben verder niet erin gegaan, om eerlijk te zijn, maar ik vind het wel leuk. En ja, dat een beetje. Geweldig. En dan wil ik als laatste weten,
Hoe inspireert jouw tante jou? Oh, mijn tante. Ja, Nou, ze leert om een advocaat te zijn. ja, En ze is echt heel veel op zichzelf. Ja. En ja, gewoon ik zie hoe ze zeg maar in de s'nachts om 4 uur s'nachts zit te leren en Wauw. al die dingen. ja. Dus dan zie ik echt van, hé, je kan het, weet je. Dan kan ik het ook. Wauw, dus jij denkt echt van, oké, tandjes bezig, ik kan het ook. Ja. Nou, dat vind ik ook geweldig. En weet je wat ik eigenlijk zelf het mooiste vind? Ik heb ook 1 tante van mijn moederskant en ik vind haar geweldig. Ja. Dus I would say shout out to all the tantes. Ja, maar Nee? echt, ja. Geweldig. Nou, ik wil jou bedanken bij deze Angélie voor jouw gesprek met mij. En ik denk dat ook de fotografen ook de kans hebben gekregen om jou iets meer te leren kennen. Yes. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Ja. Angélie Ridderstad was dat. Nós seguimos com o participante para a tarde e esse é o participante número 6, senhorita Giomeisha Flores. Giomeisha Flores, e de 17 anos de idade. Sua hobby é cine, cozinhar e sair com família. Sua inspiração da Akisha Albert Miss Postal 2018 e também sua família. Giomeisha Flores. Bom dia, Giomeisha. Un asiento y como también nos para ahí, vamos a echar el cuartito. E pergunta, bom tarde, Giomeisha. E pergunta que eu tenho preparado tá lo seguinte: que mais o mundo aqui tem o tempo de hoje em dia tem mister DJ? Comprometimento, tolerância ou sabedoria? E de como? A mí tenía tolerancia. E de como? Paso, vamos ter de ook mais tolerância para o bij omkoeien. Vamos ter por compreender, vamos ter por steunen. Ja, zeker. Pero agora, se nós temos uma sabedoria, esse não é mais fácil para assim nós compreender ou ajuda e guiar em ele não. Assim nós não temos mister de tanto tolerância ou para pensar que a tolerância tá é o que nós mister. Ja, também tem sabedoria. Paso, ja, sem sabedoria também não vai compreender muito. Exatamente. Então, com a momenta, nós visa de caso que tem uma certa situação que passa, tolerante momenta. O que é o gente que chega a Basta, mi tieni limite não, pero mi ta basta compreendível e mi ti hobby passa por. Ok. Quanto tempo você está vivendo aqui na Irlanda? Agora que 4 cabeças assim. Então, como da experiência e tolerância aqui na Holanda de 4 e 5 anos? Hobby bom. Hobby bom. Ok. Hobby great. Dank je. Maar sabe que como você está hartstikke goed uit? Dank je wel. Tremendo. Miguel Caricito também. Giomeisha Flores. Nós chegamos no ponto camino nos que chama turno 6 participantes na de 7 pessoas a participar e participante na nós que chama na tour de lante para mesmo do São Holland 2022. Nós invitamos membros na imprensa e fotógrafos para conversar e intercambiar de participantes para assim nós ter resultado de quem vai virar nos mês Curaçao Holland Press 2022. Nos participantes nos están llamando adelante y nos está começando a mesura. Participante número 1, señorita Sabine Slater, señorita Jenny Miguel, señorita Martina Apóstol, señorita Camila Morton, señorita Angélica Rinaldo y señorita Giomeisha Flores. Esta finanza las 6 participantes y 7 participantes porque se plano de mês que São Paulo 2022. Nós está chamando Danke e nós está mirando aqui rápido. Danke, Davis. Tremendo, eu espero que vocês estão desfrutando. E nós também passamos essa hora, nós está invitamos na tour para assim nós podemos desfrutar de bar
E esse serviço não tanto tablet, naturalmente, de cozinha e passinha nós vamos passar uma tarde great e ameno. Nós vamos back dia aqui. Miss Curacao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. PTS Tillman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. Nós também papel, nós também conversar com nós. Rita deve ser algo para Welcome at Box 88, where our team of designers are ready and equipped to serve you with the best of ideas. We can help you start your work from concept to completion. We love to coach and share knowledge about not only creating a brand, but also how to develop it, for it to grow into something bigger than an idea. We create logos, corporate identities, websites, and corporate clothing on a daily basis. We got the tools for you to improve. Our team helps you create magic. We are currently the proud home of FBA Wear, Melanated Boys Club, Richly Black, JL Clothing, and Brass Clothing. We will be updating more, especially about those we support, on our new and improved website. You can't be left behind. Innovation is key. Online is the future. Step into our workspace to find out what we can do for you. We'll have the coffee hot and ready. For more information, visit us on box88.nl. Ja, pa im te quiero, varno E mas bem, ponto subir se nós Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rock. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Jane. Passa não. Nós estamos em propaganda. Ok? Vai ser multi dynasty. Vamos pagar massa aqui não, é? Vai crescer, vai conseguir mais que a Jane vai onde o Eurado. Vai ser
Makina, zeg signora na Berna. Rita papi meteen. Oké. Meteen. Meneer Wijngaarden. Oké. Rita, nós temos minuto. Dus we gaan starten. Mami, para disso, mano, você também. Não. Sacan. Ok, mas disso com rato, não está, mas disso rato, só é aí, não está lá da tua casa para nós ver lá. Rita, tá no quarto. Tá claro? Vai na minha câmera, tá claro? Is ready? Rita para começar? Não está claro? A Rita se sua entrevista. Ja of nee? De beide mensen, ja, hoe je dit Rita? Bapur we aqui? We zitten start-up. Nós temos que guardar o rato assim na obra. Heel even, ja? Wat, Sim, agora é even wat metade fixen. de Sim. agora é Rita e isso. Sim. Nós trabalhamos no canal. O que eu acordo disso aqui, né? 1, 2, 3, 4. Wat in Google Chrome, dat ook weer, joh. 15 seconden. Ja, zijn het. Sim, we zijn Fronteira. mute. Thank you. Tu custa na. Quem também se Rita? Bota bem depois. Fronteira. Ja. Vai a candidata na fronteira. Eu vou dar onde ela pagar no lugar. Certo. 20 segundos. Agora tem 20 segundos. Rita, vou começar a entrevistar as senhoras.
No. Jamie. Alsjeblieft. Nou, ik vind niemand is beter dan elkaar. We zijn allemaal gelijk. Maar wat me uniek kan maken, dat is mijn persoonlijkheid. Ik sta er, ik doe gewoon mijn ding. En dat maakt mij gewoon anders. Ik ben gewoon een andere verschijning, andere soort energie. En ik denk dat mensen dat wel heel gaan voelen. En dat ik dan zo met mijn persoonlijkheid het wel kan maken. Ja, iedereen is uniek. Je zegt het zelf. Ja, Maar waarom? Je bent bijzonder uniek dan de anderen. Ja, ik ben denk ik een ander soort mis. Mijn persoonlijkheid, ik ben een beetje druk. Ik hou heel erg van dansen. Ik ben heel actief op social media op mijn eigen manier. En ik denk dat dat mij uniek maakt. Ik durf veel. Dus ik sta er gewoon. Ik sta gewoon mijn mannetje. En ik denk dat dat mij onderscheidt van de rest in deze competitie. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En al succes. Super bedankt. Ja? Ja. Yes. Is goed. Dank u. En dan vindt u ervan Ja, ik vind het vandaag ook heel erg spannend. Vooral nadat wat er is gebeurd. Maar je moet altijd doorgaan. Het is vallen en opstaan. Precies. Ja. En dan is het echt emotioneel en dan het spanning komt er eventjes uit aan het eind. Maar we staan er nog steeds. Dus daar gaat het om voor mij. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Succes, all the best. Thank you. Oké, volgende. Nós estamos no próximo candidato, Shona. Oké. Wacht, quem Tabini? Tem outro andamento aqui, Tabini. Hi. Qua com boniteza aqui, beleza, Shona. Enjoy it. Damita, wat zou je doen als er nergens meer spiegels bestonden? Als er nergens meer... Oh, wat een goede vraag. Nou, om eerlijk te zijn, ik zou een pan gebruiken. Een pan gebruiken om naar mezelf te kijken. Een pan. Een pan? Ja. Een mooie de achterkant pan. of de binnenkant? De achterkant. De achterkant zou ik naar mezelf kijken. Dat is mijn spiegel. Oké, dus je moet jezelf wel kunnen zien. Juist. Oké. Welke sporten heb je beoefend en hoe lang? Nou, zwemmen heb ik heel lang gedaan. Ik heb ook een diploma daarvan. En ik vind het hartstikke leuk. Ik ben zo goed daarin. En het is gewoon relaxend. Atletiek, dat vind ik ook hartstikke leuk om te rennen. Omdat calorieën verbranden, hè? Ja, tuurlijk. Dus dat een Fit te beetje. blijven. Ja. Oké. Dat een beetje. Oké. En dan, ik denk mijn laatste vraag. Wat is je droomjob? Je baan? Buiten als je mis bent. Mijn droombaan? Ja. Nou, om eerlijk te zijn, dat weet ik niet per se wat ik eigenlijk wil. Want ik ben nog aan het kijken eigenlijk, wat ik eigenlijk wil. Maar ik zie mezelf meer in de beauty en gewoon meer met vrouwen bezig. Vrouwen meer, gewoon dat meer een beetje. Oké. Ik wens je heel veel succes. Dank u wel. En veel wijsheid. Dank u wel. Succes. Cambia. Ok, Shona, nós estamos seguindo. Outro candidato agora aqui. Vem guardando candidato ao próximo, por dicho. Também tem a tua mais bonita mesmo. Make-up, que sei lá, que é netjes, presentável. Seguro. Nós temos próximo candidata. Nós beleza. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou jij doen als je hetzelfde behandeld zou worden als iemand die regelmatig gepest wordt?
Iemand behandelen die is ook best wel opnieuw herhaald, sorry. Ja, wat zou jij doen als je hetzelfde behandeld zou worden als iemand die regelmatig gepest wordt? Dus ik word gepest. Hoe behandelen? Ik zou gewoon voor mezelf opstaan. En gewoon zien van, ik tolereer het niet. En gewoon van, dit ben ik. En gewoon doorgeven aan iemand van, oké, het is niet leuk hoe ik behandeld wordt. En ik wil gewoon laten zien van, dit is hoe ik wil behandeld worden. Dus ja. Oké. Nee, dat duidelijk. Wie heeft er het meeste invloed op je leven gehad en waarom? De meeste invloed? Nou, ik heb echt veel mensen in mijn leven beïnvloeden me, alle op eigen manier. Mijn moeder. Mijn moeder is echt een heel sterke vrouw. En ze is er elke dag gewoon ze is altijd klaar voor mij, no matter what. Ook met de verkiezing was ook hier in het podium. En ze is echt een sterke vrouw. En dat inspireert mij om sterk te zijn. En no matter what er gebeurt in het leven gaat gewoon door. En gewoon blijven doen wat je moet doen. Dus het beste voorbeeld is je moeder? Ja. Oké. Dankjewel, schat. Ja. En veel succes. Dankjewel. Alsjeblieft. Nossa senhora, é seguinte candidata, mas espero você todos desfrutando, somos a minha visita. Enjoy. Senhora, me digo conteneme, so me engana di pinico pergunta não pica, pero Rita houve mes in, para sombra certamen e coisa que tá prensa também saca e candidata com não tahaya bonita, que pode expressar na mes, mas melhor e assina saca reina de prensa. Awe noite, awe tarde, mejor dicho. Está guardando a seguinte candidata. Sim, vou para mim, não? Boa tarde, Davita. Boa tarde, beleza. Me tem uma pergunta, Pablo. Is er iets dat je de meeste mensen niet weten over ons land? Zie, mag ik het? Ja. De geschiedenis, vind ik, en al de oude verhalen over Curaçao. Oude verhalen? In wat voor zin? Bijvoorbeeld Tula, zeg maar de geschiedenis van de slaven daar. Ja, meestal dat. Oké. En die geschiedenis van Tula en dergelijke slavernij, wat voor les had jij eruit gehaald? Dat je kan voor jezelf in de praktijk in deze tijd gebruik van maken. Dat je terug moet zijn van waar je vandaan komt. Je moet weten van waar, ja. Van waar je en komt. alles daarachter en ook trots zijn. Oké, duidelijk. Ja, als je een bekende persoon zou kunnen ontmoeten, dood of levend, wie zou dat zijn? Een hele bekende persoon? Ja, een hele bekende persoon. Zo, die is wel moeilijk, maar ik zou graag weer Akisha uitnodigen. Akisha? Ja. Oké, waarom? Ik weet niet, ze is echt ze geeft me echt inspiratie. Ze is echt een rolmodel voor mij. Oké, nee, is goed. Nou, schoonheid. Dankjewel en heel veel. Ja, oké. Zie je nou, meneer Ramos Andemira, nós bezig, Pica Talk Show, bezig te entrevistando. E candidata está bezig te competir para Miss Curaçao Holland, Aubrey America, a Poloncha. Ok. Nós estamos aqui na Assina, para nós reconhecer. E seis beleza tem aqui no momento aqui. Tem estúdio aqui. Me estou guardando um candidato. Janie. Me está falta uno. Vai para secar tu? Passa secar. Me está dando Mas quem não está mais para seguir não? Último candidato.
Beleza, welkom. Dank u wel. Welkom. Nee, wakkie pregunta. Wie heeft er het meeste invloed op je leven gehad? Waar? Mijn broertje. Mijn broertje? Ja, mijn kleine broertje. Waarom? Ik heb best wel veel dingen meegemaakt. En ondanks alles ben ik altijd samen met mijn broertje geweest. Dus ik zie ook gewoon mijn broertje als mijn life partner. En ja, dat is de enige persoon van wie ik echt zielsveel van heb. Dus ja, hij is echt degene die het meest invloed heeft. Waardoor ik dus dingen heb overwonnen. En gewoon zoiets heb van, voor hem ga ik laten zien van, dit is zijn grote zus en ik ben zijn inspiratie. Dus ja, een kleine broertje van 13 jaar. Ja. Serieus, maar wat vind jij leuk aan je kleine broertje? Hij is gewoon lekker gek en lief. Hij is echt lief en druk. Heel erg druk. En die jongeren van tegenwoordig met de PlayStation. Ja? Maar dat maakt hem gewoon echt een hele leuke, toffe, gezellige jongetje. Ja, zeker weten. Wat is volgens jou het grootste probleem in de wereld op dit moment? En wat kan er aan gedaan worden? Wat ik het grootste probleem vind, ja, is natuurlijk de corona. Maar als we buiten de corona mogen kijken, vind ik het social media. Social media vind ik echt gewoon nu het grootste probleem voor alle gevaren, alle negativiteit. Ook de positieve dingen, maar er is vooral heel veel negativiteit. En wat ik er zou aan doen om het te kunnen veranderen is ja, gewoon door mensen te inspireren en gewoon puur van accepteer gewoon iedereen zoals ze zijn. Jij bent ook heel erg bijzonder, iedereen is uniek, dus laat iedereen in zijn eigen waarde. Ja. Zeker weten. Ja. Heel goed van jou, heel goed. Dank u. Mijn laatste vraag is, wat moet de jury zeker over je weten? Aha. Ik wil alles weten. Wat de jury zeker van mij moet weten, Ja? is dat ik echt een hele toffe meid ben. En dat ik gewoon echt in alles gewoon open sta. Ik ben open-minded en ik ben heel erg vrolijk en ik judge niemand. Oké. En waarom zeg je dat je bent heel erg tof? Ja. Geef een voorbeeld. Gezellige meid, ik ben gewoon vriendelijk. Echt zeker vriendelijk. Dus ik wil met iedereen een praatje maken. Dus dan weten ze van oké, met die kunnen we een praatje maken. Dus ik kan jou ook noemen Pika Pika dan. Ja, zeker. Zeker weten. Oké. Nou, schat, dankjewel. U bedankt. En veel succes. Hartstikke bedankt. En go for it. Yes, dat zal ik doen. Oké. Dat zeker. Volgens mij hebben we iedereen gehad. Zo te zien, nos atiende, nos hayatur e candidata nacional. Dus agora que Aubrey também segue com seu schema agora aqui, então prensa tem tarefa, mas já pensar die bij school e 3 kandidaten kopanan de 3 miljoen a noite. Dus sigue conosco, anterior para Bamira, de quem que sunan com prensa a escorrer, não unicamente para beleza, não para inteligência, mas para apresentação in het algemeen na apresentar na mes, na defender na mes, na mostrar com único cada Tabata. Sigur. Laganos van guarda Kiko ta e próximo stap o nan também sigue com ele. Então, a mim também tem que mi 3 favorito na. Well, minta bisa mostrar, minta verklap. Kiko ta mi 3, ta quem te 3 favorito na. Queda pendiente, nós te sigue. Maioria de nós ainda não vai bar, vai beber algo, vai comer algo. Well, mi também vai. Pes nos de back. Nos kit. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie.
Auto City BV, the best car dealer of Curaçao. Exquise Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. P.T.S. Tillman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. Auto City BV, the best car dealer of Curaçao. Exquise Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. El tratamiento aquí nos llama steaming. Mi nota dura como no hay que tener el pitch by app. Sí, na momento que você busca informação tocante de steaming, kiko ta emotivo ng kubo bobin steam. Na momento que você tem problema com menstruação, fertilidade, dolor de menstruação, of gewoon porque doen na bo parte íntimo treatment. Hobby biano se escolhe chimé largo para não ter exposição de parte íntimo. Você sinta, então o cliente mesmo busca parte abrir de banco. De meia hora até 1 hora para você até hora com damba. Toma contato comigo na Corsal 661-9902. Vou mandar uma mensagem, me toma contato comigo e lo voy a location para vir visitar-me. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. After some disinfection, our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Martin, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, and more. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or email us on info@5999cargo.nl. 5999 Cargo, for all your cargo needs. Ana, Wadurato. May algum coisa que nós temos que wak nang. Pode ajudar me wak aqui? Wak quanto recibo aqui? Aqui não tá meta contrato em firma de El Señorial. Maneira de mira aqui, tá no Señorial e estava aqui para arreglar seu inteiro. Kuta assim que você Santa Guarda, vai El Señorial. El Señorial. Mas por 30 anos ta sirve na momento nang di mas difícil. Para mais informação por chama na 462-8888. Como vai? Abay, hobi bom.
tremendo servicio. Me puedo comprometer con el escobar, señor. ¿Vos querés aviso de muerto? Turcos te arregla. Que alderawo? Turcos te arregla. Arregla com o pastor? Lagame circular com bolso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senorial, nós não me está preocupar com nada. Passou na El Senorial, Turcos está que arreglar. Duna você querer entierro digno. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. P.T.S. Tillman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. El tratamiento aquí nos llama steaming. Mi nota dura como no hay que tener el Pitch by App. Sí, na momento que você busca informação tocante de steaming, que está emotivo na cubo bobin steam. Na momento que você tem problema com menstruação, fertilidade, dolor de menstruação, ou gewoon porque doe na boa parte íntima treatment. O Bibiano se escolhe chimé largo para não ter exposição de parte íntima. Você sinta, quando o cliente mesmo busca parte abrir de banco. De meia hora até 1 hora para você até hora com damba. Toma contato comigo na Corsal 661 9902. Vou mandar uma mensagem, me toma contato comigo e lo voy a location para vir visitar-me. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. After some disinfection, our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Martin, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, and more. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or email us on info@5999cargo.nl. 5999 Cargo, for all your cargo needs. Roma, Guadurato. Mas alguma coisa que nós temos que fazer, não? Vou ajudar me aqui. Quanto recibo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Senorial. Maneira também aqui, tá El Senorial e estava aqui para arreglar seu inteiro. Kuta assim que você Santa Guarda, vai El Senorial. El Senorial, mas por 30 anos ta sirvi na momento nang di mas difícil. Para mais informação por llama na 462-8888. Como vai? Vai, Robi, bom. Tremendo serviço.
Tipo comprendete di come lo scover, signor. Você quer aviso de morto? Turcosta regla. Que alderawo? Turcosta regla. Arregla com o pastor? Lagami circula com boso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senorial, nós não me está preocupar com nada. Passou na El Senorial, Turcosta que da regla. Una você querer entierro digno. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. PTS Tillman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. Seguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributo para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Welcome at Box 88, where our team of designers are ready and equipped to serve you with the best of ideas. We can help you start your work from concept to completion. We love to coach and share knowledge about not only creating a brand, but also how to develop it, for it to grow into something bigger than an idea. We create logos, corporate identities, websites, and corporate clothing on a daily basis. We got the tools for you to improve. Our team helps you create magic. We are currently the proud home of FBA Wear, Melanated Boys Club, Richly Black, JL Clothing, and Brass Clothing. We will be updating more, especially about those we support, on our new and improved website. You can't be left behind. Innovation is key. Online is the future. Step into our workspace to find out what we can do for you. We'll have the coffee hot and ready. For more information, visit us on box88.nl. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure.
Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. Pierre Steelman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. El tratamento aquí nos llama steaming. Mi nota dura como no hay que tener de Pitch by App. Sí, na momento que você busca informação tocante de steaming, que está emotivo na cubo bobin steam. Na momento que você tem problema com menstruação, fertilidade, dolor de menstruação, ou gewoon porque doe na boa parte íntima treatment. O Bibiano se escolhe chimie largo para não ter exposição de parte íntima. Você sinta, quando o cliente mesmo busca parte abrir de banco. E nossa primeira e ela é presidenta de Urado e apresenta para nós o resultado de Miss Curaçao Holland Press 2022. E também lembramos participantes a senhorita Sabine Sleiper, senhorita Jenny Miguel, senhorita Martina Apostol, senhorita Ayusha Morgan, senhorita Angeli Redstad y participante número 6, senhorita Dionisha Moure. Un aplauso fuerte para la candidata. Prometo nos passa para nosso resultado de nos certame de hoje noite, hoje tarde. Nós temos danke a trove, danke grande, mais na nos partner a fazer o programa aqui possível. Nos partner nos senior partner avatar Ella Clinics, Damaris Hair and Beauty Studio, Stichting Renewed, Stichting Dia de Tula, Kaya Swimwear, Plus en Min Administratiekantoor, AutoCity Curaçao e também danke na nos junior partner da X-Squeeze Beauty by Anastasia, Eduardo Lara Acosta Photography, PTR Beauty and Makeup. Nós temos bom emissora na nos primeiro finalista Miss Curaçao 2021, senhorita Alexandra Avalita. Se Alexandra lo entrega é cinta ganadora e senhorita Rilana Margreta, essa ganadora de Miss Top of the World 2020, lo entrega o troféu. E por último, senhora Suheidi Regales, la propietaria de Damaris Hair Studio y partner de los eventos que lo entrega el flor na nos Miss Curaçao Holland Press 2020. Ahora sí, sin tardar más, vos no atende mi stem, pero mi teisi, vos no mirando, pero vos la gatita arriba completamente. Para el belleza nan aquí, me también mencionan el nombre, un viaje más, con un fuerte aplauso de vos nan. Assim nos passa over para o ganador de Miss Curaçao Holland Press 2020. O nome é Sabine Sleiper, Jenny Miguel, Martina Apostol, Ayusha Morgan, Angeli Redstad e senhorita Dionisha Moure. Agora sim, sem tardar mais, ganador de Miss Curaçao Holland Press 2022, a senhorita Jenny Miguel. Jenny Miguel, nossa participante, senhorita Jenny Miguel, nossa participante
número 2. Jenny Takeda ganha su trofeo e su cinta e também su flor e Jenny está nos Miss Curaçao Holland Press 2022. Nós também, e também na tour de outro participante para desplegar tremenda apresentação. Vosso aplauso um dia mais para os outros participantes na tela. E aplauso aqui nós invitamos a Holanda completo para seguir o desenvolvimento do certamen Miss Curaçao Holland 2022. O certamen final lo toma lugar dia 5 de março 2022 na Vila Thalia aqui na Rotterdam. Queda pendiente para comprar o carte, para sombra nos lota de gala para receber nos promê Miss Curaçao Holland 2022. Também me invitamos na tour para seguir-nos na página de Facebook Aubrey America e Instagram Dr. Ops. E sem tarda mais, me quero introduzir mesmo na vossa a mim Jundaisy Alberto. Estava um prazer de portar para vossa anfitriona e a tarde aqui e me quero despedir de você desejando vosso tour feliz a tarde. ¿No está ok, señores? ¿Está bien, Jamie? ¿Está bien de otra nada? Lógicamente, lo estamos ayudando a que esta capacidad tu vas a ver en el escenario aquí, entonces vas a enjoy un rato, entonces nos está guardando y nos comienza a atender activation. Bom? Geweldig. Muito feliz. Aplauso para você na tour também. Dank u voor zijn presença. Dank u voor zijn Estava tão upgrade. Tem próximo viaja aqui na, quizás, na People Minded Media. Dank u. Você saca para trás, saca para trás. Essa mulher saca para trás com nada, né? Daqui o bolso assim te mira. Outro pica pica corrida. Pica corrida, aqui não tem protocolo. Não saca vivira. Pica pica corrida. Pica pica. Pica pica. Miss Curaçao Holland 2022 presented by Aubrey America. We make it happen. Stichting Renewed. Verbinden, versterken en verbreden. Damaris Hair Beauty Studio. Where beauty meets hair. Dia di Tula Rotterdam. Ella Clinics. Experts in dark skin. Kaya Swimwear. Highlighting your figure. Plus en Min brengt energie in uw administratie. AutoCity BV, the best car dealer of Curaçao. X-Squeeze Beauty by Anastasia. Eduardo Lara Acosta Photography. Pierre Stilman Beauty Makeup. Miss Curaçao Holland 2022. Miss Curaçao Holland 2022.